Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyo Trap National Youth Front East Khasi Hills harin kat kid khot keseng kemi kalanang yai beteng ban khenra yi kidukan hashlong pada ka arp sau trik urisau kalale ban khenra license na ki dukan thok team hapo yo them basuk shlong ha ka bakila sedang nadu saulat ter kaseng ha kajing khenra kalala babun ni kidukan kila sedang ban penbiang ni ki kot kisla kum ka license bat ki wei ki kot jing don kam henry kala pha khang mardor yi kidukan ki bempat penbiang ya ki license kaseng kanang yai beteng ya kene kajing khenra kot license ha kidukan thok team bat hawa ajing keren kaseng kala ong babun ki balai benami ki kam da ka ba ai kerteng ki khasi kat ba ka kampat ka dei jong ki menderi. Kaseng kala paru yo kurwo basai ki break ki bemdai ki trajela ba kana mai lat ban wan le kambi anda ka basuka mai suk hakari khasi klam da biang ye ki kot kisla asing yes kasir dekat mi kot ba sentral di beda menta kasngir ila hiar biang ban kendras ni ka jekan ni ka tambasuk no ni ter na du saulat ter ni ka yo tambasuk selong sini i bu kebubun hi ni ki counter ya lesen gladon kim kla sudan setang biar nu ki bom padon lesen bat kebab bun hi ki kerteng ru de jong kasi hakilesan hi bubun de jong khasi hre ki basang bu penya jakane ka kampat ki de bet kinon tribal kata ko bakan yus ngi kalong ba ni ki nakaliang kaseng hi nom som fikti kum kam legal ba penya ilegal kamtam gini ki bonbon lesen bat kini kinon tribal minum elat huru bikin long ba kin ban ban le business dak basok me hari khasi kabri jong ni trap jong ni magngi bubun ni kilong kidon bun si tegi binimi nomor ba ka kerteng de jong khasi ka baka kampat de jong ki menderi dan ako lang kaseng ingin tunat ya bukum kata ingin ilapan ki kerteng ka to ne ba daka kidai pan pensai ba ngi ba pag biadai bat kanya ka jingwa ipin kislet yung akran sa dari number ni sakmat bat kalau ba ihi kani mat kadai ka jingklot jong ka tax department nakaliang ka department nomor ya pelesen ki isu so new trap kat ba ladar kini ki counter pat di wa dak slet jong fi khasiru kim le kata ka di gajing trot jong ka department dekat kijing syah ba bila isu ya pelesen ki bro ki counter ki badan ya pelesen jong new trap ki ban wa bedak slet jong new trap inda su badang penyat da kumoi pat te aku biadep kene nakaliang kasang hi kanam sompliki ko biadep kata kan komplain hi kin ki counter ki baladan ya lesen jong nyuprep di depan wa bet ka slet nomor di depan sim bet jong nyuprep kin sapa ada keting to sa kata permen ngin sompliki ya kan nakaliang kasang hi ngin pa bet komplain ya boro kini ki counter ki badang penyat ilegal ta yu nomor kimiyat ka kumka lesen
Sabting sisa kita dekat lesen umum truk kita ban nomor kita bandi itu nomor umum truk. Nomor ini bang ini kebabun non travel di bomdan lesen kita non travel. Di nanggal yang keseng kan nom som klikti nomor ba lading elat ya kum kinya ki non travel ki bikin kamai lalu di di kalong tek kum ni ai bai seng ki bikin sia kun persya yang itu. Bikin sia kun persya yang ni ku kum ki khat jung tak beri ka ni ki kindan kum ki baga kami khala kan ka state ka bigi jung kan hap banyo kun persya memat ki di state kum ka Tripura kum ka Manipur re nadu mentah stang ni malat non travel bikin kamai jam ni dak kamai ni punyat gan ki kam business ni po jong ka beri jung kita dak mesti kum ka basya kira ni di non travel ni malat batang ni semat ru ngin nang ya kenrahi om tang ni om ngin kur usu tang ni bat kidang buan ba ki jaka ki badang ngin nang hapan de bat ngin seli lasyar ngin let biang lasisir ngin let biang non stop tapi empat tabra kan ka kampat bet revenue sa government kampoy ngin sam that nagal yang seng hi kan ya bet mat ban tre hadu ban dadap be ni ka ngin sang dikti ke Sien agani kapor ni kum ka sayek sunu api sesien wan biang ban khandrai gini ki tir license bai dei gini tir counter ka bai dei babun hi ya illegal bet ena kaleng ka seng ni klem song tha wat hadu kan ka khilmat mamentaru inang yai jam sakmat bai dei ni ka kam ti bat nakaleng ka sem mentaru kan ka jammi ilawan ban sedang nadu saulat sudut kan ka tambasuk tinggal alap ba kidukan hi kila sedang hi ban bun ban yo license si phau na ki arngut ki bamdon ndai kita tinggal supen i bil kabor ila phang bet ti kini ki badai ru ngilap bet baki yo ki kata license jong tau nyong trep ti kat bau tau nombor bet ki peniat bet jong khasi ka basngol nyo ingi kum kaseng kadai bitang hekta ba kum no ki yo ya ka license jong nyong trep kat ba ki dia ba yo nombor jong khasi kata ka mamsul alang bi ndai wei bila yo sumut mentah vio license banyak bait pimla banyak katrok kalong kumta yam te bayrei bakasang hi ngin yai jam bisakmat kan kam nang bahadu bakanda seiso successful but baka revenue ru kan poi bet sa government namar kan ni mantangi wan bet kaseng yang bakanong rem baka leakage jong ka revenue bet namar bangi i bangi nyitip ru bat ila hiar madan ru ba uniu khasi don haka sti order jong ka kuat te dei haka kanong rem ba ngina kanyang kaseng niwan haka ni madan ban pensung thu yakini kitir counter ru ba wei ba pila yo ya kata ka license how to organizer tahu hi number tahu organizer katahi ka slide hidai ban bu ndrai tanda kanyang kaseng latang ilap yang sisien habangi khandra ngin khang bi sisendon bat i pendap sunan ka tam ka e ka bangila keluar banle mentai kidukan kendra lap bun di baladan license na ka jinglap ka jungi te gila sedang bun hi balesen kata ken na ka sispa te prapo gila don ni ki ba yo kidon ki bapat yo ki ong gila renew kita peni ka calan kata te ba yede begitu ki book rumah ki ong ba ki yo na ka tax ndai ngilap ba kidang pendon kami ya kini ki kaca book kita ki kaca slip no bong ya ki turung ikni bet namar ba ka government hi kami revenue na kitu kaca kayo bina ka tu ka book bakal ai blak kiet na ko ka tax department katahi bala isu ka tax department katahi la pasang keli kumno kiyo license yo trap ka pinjat pada si kemo ang pi men em kalong kumta ken kinisia ki ai ki le bisa tax ki renew bikin license nang thi pat ki ai bi utau nyu trap ke ki su tu na po tax hi ki ai bet kata ka license jong nyu trap ke